After for me, my baby aquaba at by emergency Ghana TV so and then so that for a trade down Ponyakopo and the Ache, me did say baby I will be and be a echo see at the Nasina Danny Denny American over so I know what subscribe what like it. Now I just put comments in the comment section ho at the na and that dear ye she Biancasa. And next story you see and for our pium video has said. I asked some Obusia asem. Yankone go tie mu nsem because me pese me chire. Because story way age me nsem. Obusia for age me nsem. Nti nsem men yanko. Dey go show video no. Number 1. Every year Elijah. No free by Kofi. Every year Elijah Kofi. Father. Oba no konton kro solo. Wow! Other in court. Every year to say. Nacho Nkomo me hu. Na kra Bible we suffer. Ba chan. Evangelist and prophets. So me evangelist. Fancy fa to Bible no so. Wa crowd bi ba. Na bo din aye me every year Elijah Kofi. Me every year Elisha Kofi. Inside the Bible so. Inside the Bibles. Sasa me beken. Sasa me beken. Onyame moame. Onyame moame. Order. Evangelist asembe. Amba chane de mba solo o stuff my friend wono. Na solo no how. Ba cho pankro no heya am say enim heya filling station. No stuff my friend o ba sorry. Ba cho dai wono ankasa de won mama. Te ho na wudi sofo. Da bi me kwa solo ba I am a preach. Ti a point na me bana. Asofo no nyame ya do asemo a de ehia wo ne pesi. Ba cho. E de ne hia wo ana ha wo. Oh, ba cho me to de mi ni adwuma ye mi ni skase. Fa na me finances in share dem ko. To da me struggle say. There be. Toda me kwa me first ready din pona na mu odi. Abrantie ba we say awuto na do nya adwuma. Da bi ni se menya adwuma ni bi nya. Unya adwuma nye. Na ko school ni dru say. SS3. Where we SS. Ba chan. Na wan to aso. Due to some conditions in Timento. Na ma me ni ho. Mother tears. O ba pay. Anonso tears. E na wo na kwaje family ke na so ai. Ba cho me pe. Na say no de okwa ebe ma bi atom. Me sure them in places I menya bi ka meti menya bi atom. Ka ba ko ji bi atom. Ba chan. Yes wo se ya hu a oni abofo na ye adwuma. Ba cho so the me dinya ngopon achi no. No say man encounter with angels before. You say me ni abofo na ye adwuma. But wo mo we. Ba cho adim hunu. IBG ni abrampa wo na di hum say kan Job 33:14 na o se nyankopon ni nipa kasa preko ni prem so nipa ndwene ho dayem anadwo ade hunum na ho ato nipa so mu sa emu na obie wonani no so na tenetene anohwe so obeji nipa kra nkwa na ntafna no ntimenya ade hun sana me ba ache adiyem adiyem na wo hu abofo ani wo mo se de bofo de na hu first angel I me hu no like omo small omo share that anya to say they describe say angels here I can see kuita abatan me be my friends en kutia ni bi eni mo tia no akohu mo nya bofo bet my so na so mo tia na wo de ye adwuma da first angel so be say say me first angel ti say mo tia de papa bra the one ye mo tia na chinchin oye nipa da so ni ba on say dan nya kese like me say oye believe be na nyame honhom fa ne ba me ho de ameni bra we okay me all right mental health is real it's a gun of fire mental health seriously they can sana tam ya madam so kan na de wo ye abo wo kikan de every year cause mother dem ma ko rehab why so wa ma ko rehab I don't want to read man no read hey bra
jai yang simhuru keka ade no bia be bodam anu afa bible e di entira obi e be bodam akofa bible eno ya na e di ade a wi no wajai na jai no boa la ja me so la sha wo boa o ma jai no uja anu me di se me jai no me say tourist bia hi bi na ofa taba na se adria na se di so minum amnesia normal day rose say na utumi bo oh minum atam be free me bia mo me camp yard ma me why na customer ba IPJ mo me camp yard ma ye why the missus mo me camp yard ma me mama madam free on the normal day no for how many rows oh I thought I mentioned in this car me to send me 50 cedis for me out of 5 but ba ko say 10 cedis we no so ne boarding sir ba chane wa mo ba ni 10 yes please na ucha to so na che say ucha ro ba ko to so 10 yes please ba ko pe obet me twam I say 2 3 so you be when that was me uto wai one row na wetu atwa mutere banu mutere na esa wo ba na fe wo ye ya na wate ano no yes please na wo dia he obutum ba jan on the normal day which me to 50 cities yes ye Elijah adwuma o agisa wo koye adwuma o ba Bank of Ghana ba jan because we nko ade bia 50 cities no sabo so me nyasam keto no kure na unya adwuma no unya ska we na ade to sometimes me commission and I told her so I'm madam mama is kase me koto adwane a me adwane ho nhye dan hia me nti me no mat na so without food because me name spirit time dey adwuma yeah abobi ba brand FFN te say we di man te be dra chiro na ba from we no so dey bi me no jot me to tramo onto dabi onye nkate so men wen katia tofin na menya bia metimidi we tofin no Sompa FM why na do ram my brother Penny and the me pa chan no shi na men shi na ede na wo do ram a wo shi ya akwakote atom man with us say me we SS no last 4 papers I was owing school fees. So my mom said I was lying. I'm taking the money to buy that. I'm staying in. Let me say I'm staying in the Bible. Yeah, but you are staying in the Bible. Because I'm staying. I just say me jina quotation. Me suna me de chin me tisha. Quotation. Kind Matthew 4 verse 17 was a such a wadrin. Me ni obi an boni wo metim timadrin ni movie smooth. Obi asofo mpanim waye. Obi be bodama no akofa Bible. Oba na e bodama wa fa Bible. Be ma na e bodama wa fa Bible. Minim adekoro. No kre o kasa asofo mpanim mu amia Ghana man mu de men kasa asofo ni mu. Ba Kumasi ha ye wo no. Me shede hu sofo papa bi e wo wias. Was met my quas solifia catch so from batch many 10 see that cottage and catch me the free corner me yaso. Ah, na so fan man fan kon movie. There be everywhere joining na me the cottage. One fan kon movie. Anyewi. On fan man kon movie. Anyewi. Say big man make a we cry ka say we to aduane ma me say me. One can join so mo aduane ni. Me so me kwasa me ba for de. Bra anya ni ti na ba ye. Ti afem ye kan. Me so bra pani na ye de no do wura wi nim. Na me chilem. Ma me na me chilem ba wo de fa ba be foforo. Na me chilem ba wo de fa ba be foforo. Me see me last 4 papers me yes na me de ka ma me anya ma me ntime wi school 4 papers pass and other 4 no dey me try in there me nya me see ni me B ni me A enti A am me say B me ni me father kwa na koje me call tia media Amakom stadium ti me B am me pack me ni ma me ti fie na me brother no wa cry ye djum no frɛ me say Kofi uti fie wa school nya hwe e dey school ndo obeto aso na so adwuma bi apie enti brave so me mu kakra eno ampa o transfer iska kakra go me phone so atana me yusu yam na me bo ma wo fa ma ne no say ne saade a me nko na me bra panyi me ne nko de
FM. Bra. Adino. Mam, but over there. I will read no auto mountain town. No pray. A two brand were jay. Or that son on no planty if you mean Casamint me for baby uncle of you. Was what I came without a reason. Nan same more they could to charm said of pencil marking point. I'm just accept means someone can claim na imagine a charming brand. Yes. I don't if you hobby. At if you hobby. What you have in cry on Nabaha? And that no or the fear to me to Jano by someone in the Basabasenti and yes, I two no bet 9 soon to damn made them no. On any year in a mabe 9 adogum and I made me damn mammy chain. And so as I'm reading Basabasa, me yama dear. Said you know, mammy, daddy, and that one, you know, mammy, so on the bed. I chose my dream. I miss answer Miss Adrian Bonnie in Penimity. Me quotation natural. The two brand and a man and an eating room of you. Now we are to chance a kind of to say, Elijah. Until I see me this soon a edge. I did soon sooner. Nkomo soon. And now dear Juman. But it would what Jessica drew cries a giant. Jessica Edru. Nanso me tell you see me father the Jomo Betra. Nanso say I won't be brave you be best psyche me no me nim de be shemi mu. Sad and work it. So I can't. Then now mammy mo trawa na blanche say ebe to produa. Omo found Solinko Hospital sanity ko say the me mood it omo say and never may and normal and I'm missing the Holy Spirit but mammy challenge me the meko I tell you say asroma so kwanta psychiatric hospital New Hope. I told him minimum about my TD. It was say maybe 4 months or honum. Not in one track, Elijah. Metna honum for 2 months. Near the metna on your chemisha quarantine. There be 4 months ne so yen mammy and mammy yime. Eti as a minute or munya casa. Sompa FM. Quarantine, I mean, boys too, no one comes on my she. Now, Janico, you be sometime, I down for back, meeting a ye. Say me call Yam 70 or per mass, and the time was some cocoa. Coming near Janin, they be a committee me work out. Now, almost feel me pay free quarantine and Kakra fence will be or Nadia also. Me name saying I'm in a pajama meal, and I'm a hurry and I'm in a muja papa and I'm a debefi. Catch a mamma say, and ye are yen soon na me the edge must still na mammy so sad and because I Catholic. Yet so mammy about for bar now, mammy to me friend to me. Patentissa, me say, me ba sorry of fruit of Christ. Na me or more ya for the say envelope, wow, been 50 CD for 50 CD shame. Now, person yame boa, number wow. And I made 2 me GD so an among. Now we'll put 50 nibi. Patchan Satan Makoye missing me quest cabably. And I may bar for the end to me coffee, you know. Me dawana musing a mere be many. If you know, my share fence wall, a switch I did 2 rooms near him. And I must say, angel now will be a quite other house at Twy and so. Now, we know the near my back. And I engine wage now. Yes, and the angel move forward, so me hair on my mother blare no more on almost said them me wa. Me this a way the dimatemba, I mean, said I'm mine and empire ball. After your mom did the matter, we say, open me and I say, after I me die, I must or bar backo, or the neighbor question me, I say, our film. Say me interest or bet 2 minutes into the or both one at this gila. It is Sompa FM. As I me back say, but die, me die, and then mammy demon. Me won't say mammy, so try so on me, so be raping me or meaning. Oh, mammy, yes, it me free mono, me say many. Mommy na for Pinica Chen say, Mimi Mum na try say, Mary, Mary Pino.
abe ono na wono na ya ma me abofo ko no san friend papa ka chen say me si me wait my friend papa say ma o me na ka bibisi a che na e bia papa ne be di na ba me nim en so Nyankopon de ono amfa woni yes me papa ya asole wo be kwai a wo papa ye so papa wo me o ye di asofo o ye me me dani ezi ba chane o no me fa won ko ne hwe me ko hoba de bia ba am papa so nsa so nsu ni nsem ne ma nko ye ntino e ko to de be di se nipa ma so re a ye hutimi kire na to da mitimi dwane firi okra community me nanti firi be kwai wo no mba sei e ba kuma sei yes ye Laisha eje say no pese ye boa na wote asori ana ase de yes nyame djuma na mpese me yes se me ti asori amani beji sa ba chane cause Nyankopon na nga so oba asase no Nyankopon na nga so oba asase no wayi ne ho ache me mpre nu aha se no wote wayi ne ho kire me wo mpapa wo e na osan be se na describe ni kire mo fanta wa there be fanta de nye ba ya ne color na se fanta na fanta orange no pictures be bli na ekoso na movie and a brand deacon and a o hwe bible ma bible say on konkro be si Yesu atifi no na ya buburo nyanya abro no ma o hwe brand deacon movie a abro no ma na be kumi o abro no ma na e dey Yesu metre asema boy ita wodi e je ba boye afedi Yesu no kala na dan fanta enye fanta o me si Yesu na wo nim no enye wo no a e na ba asase na se fanta no e ko so wo be bia ofun so me hwe Yesu mfonyini ya ba ko yi onipa me se be nkofo so ti arochi me nkwa arochi da e na me so me nyame a me di na che enye ono na me hu no na de hu no no ti de me hu no ne so e wa che wa ho dini to me chen no we broni na bibini broni hu na adenti na so ode ne toto fanta ho se ne ye bia no busam so what sen na me so ye macho man Sompa FM na ne trinwi ye tuntum sa na me hu ye na ne hu nyina te se fanta na no no so te se obi a wa hia che Yesu na hu no yes wa boa hey ya wo ba tiasi domu o wo ba tiasi domu ati la say me de we read Bible mba wan ti nyame asem anye de endi wo da so di abrofo Nyankopon na chi de he eno na de wo ko bonsam jam na wo no Bible nya Bible ma yen bie Matthew chapter 4 sisi en yanken kan asem wo bie na kan so de Bible ba ti wa bie na kan ebuna di Nyankopon fa ko fijima anya kranti o mo kan che mo fa ko fijima kwa na loss se kranti abia amesi wo abe piantie me kire no wa menaba me say Yesu asubo na wa ha baabi me hwama o say Matthew chapter 3 verse 16 na wo boy Yesu asu wie ye no entama na ofri nsuo no mu na hye osuru bue ma no no hunu Nyankopon honhom se esane se abuburo ba ne so nya abro no ma sana me pa kire abuburo enya abro no ma ko hwe Yesu movie na odi achi abro no ma na be sini metres yo eti na kra enti me pa kire se me Nyankopon na me hu no enya atro bi na me be di a kire wo yes they said here only fruit of Christ for na esu no mo na esu kwati ada na ho na akọ achonya kwasi ada bia na me ko yawa dampa e wona me taba efie de me ko baptist and I'm ezi yes please wo ma me na baptist ni na ma me ye Pentecost ni na okọ mba jane and papa ezi mba pa nso ti ono ana wa man church boy na homeda me nya ezi ba chole so papa te homeda na papa ko yan so le no te no mba pa na ye ni wo ehwa na no ye ko asori bia ni the blood of Jesus. See the blood ni na papa te no ba jana kasa bo ni osofu odi ni ya kasa ne bai em say ye nchechire na ono nso be kasa say ma o mo hye mowre ni hwan na osofu ni yeso obegu na asori ti odi abufu otwi fa so no ko na say wo papa na cheche say ma na o mo hye bowre ni nye na osofu ni so odi sa de ne ba de obegu asori ba jana na say wo papa na ka no kure o yeah ena wo papa de abufu fra asori ni ba jana na papa ono oyedifo ana wo hu ade papa edifo ani ono no oye evangelist ba obompa emu ye adwuma ena na difo nso wo no ma wo nso
omu yi chere ene difo bebre memma ne ma eti wudie ya abamu papa de en wo kafa ho wo so de na evangelism na prophetic office Sompa FM. me hunu se eye honhon konkron firi se o kan bible na o chen se honhon konkron no nya ba mo so a mo benya ahoodene ai ma dance fu yes me so metia me hoodene enti honhon konkron na e wo me so osu yesu su hia bible ne megaphone ba chane be kwa ko de be pia ko kasi ba chane e ka me kwa de ka me hia speaker ni memory card bia metimi da bonya me nyoma ebe twini pagidi ya ba na ma gina me bible no so ni o ma ye nkyerechire abonten na fie oh menya ba bia me pese fie o sa abonten de nka ebia se me nya fie ni bia metimi akọ abonten akọ de akọ kyerechire ba se menya fie nso a o metimi ba me na o be kyerechire do obeji e de metimi na agina so aye de abonyankopon paye ama odi enso aba me bom paye nso aye de eye adwuma no wawale yes please me nwale me nyaba ba wo mpena mpa cho me nim mpena no wa me ma bra bon me nim sunsuma aye de me nim mpena ase me no oba bia kasa and starting no oh ono boni bia me wan say na adwena dane once na afie de was no bla say no okoni we me so me Nkomo die mu no wo be hunu se enfa me ye different me no said the Paul mo no ye catch up so mabobo adam sa na me so my dey metie ase makoye se obi oye automatic me reactions ni automatic enye me na me ye me hu se bi na page me meeting impo me dadema meeting me ye la free dan me wo mu be gina bonten twen krante e wo matamfo so ma na hunemu honhom mu asem na me na wo ka no tinipa no hu sa de na ese wadwane ondwane me ne be kasa boko se onipa wei say ni wa ye me wo de make say fam sika mame say wo gidia we ma ka chem say Jesus me ginya popon wo de meja o na the one ka Jesus nso ame so say emfa wo ne ba bia say dan no na ese me twa e dan no na me wura mo be twa wan kasa je me ne ma ese me ye yes umfa obada ma fa oba pen ana ese wo oba atina pen de na mujai there be me wale empra twa basa bia say once bi me no be share once bibisa sanity school time ana ba chane na nye school time kwa the guest no mu na say school time nsan se Nyankopon de me be ye adwuma na me ni sada ye enhu ade ye me ni ye kusukusu fite me mo frase be si se me nya me VSHS me akasa me to me bible to mbo ase read ye me akasa me bomb pa ye ma Nyankopon abie me ni a me de tia sisi yo ebusiafo eya asemo eya asema nkasa we die o si ye moa no no nti asole because onu no hu ne se Nyankopon sa wo ne so o hyan koma obia beginedi nti ja ye mi asole emma no now so for me my perspective no me hu ne se shishi no shishi bi no and I'm funny trim na enne ya mami OHENENI si enne de we hia nkasa because in some abemu anaka no onaka say ene wanwa obi a was uhu Nyankopon uhu angel uhu aseme joni de ohu ne say nyame nsa ye den e wo no so ntebusuafo si na enya be ma ne kaye no onya moa de fi ye nchen opeso ye sofo isan so hu ne say nyame nsa wo ne so nti yembie asole bie de emma no na ye ka asem eja ye de sre no na ye di tu ye mamema no ne ma no sofo so drugs ya dia enya de papa sisi ade o fa obehu ne say we boame emamitimi eye mpemu agoyi emamitimi sua ade emamitimi sa nanso nsusanso ye de ewo so na ade ye mehia me time kwa ne say ade ya wo kwa akotoi ya joya tale hu se ba se unuma se ni se na be hyew aya mu hu ana se eye den ebusa for menti asio omu hu ana se omu hu on like omu hu and omu yi omu ani ana se den because ade ya wo numi ade ya wo di uye di akomu ya tro abon se ja ebe how ya tro bibia abon eye reading no mu ntimi readi
Anase omo an omo yi omo ani se o asem omo ka na nkenya de papa nkom be omo de beba ye men yesremo ise nya be me aka say e de ne be call psychiatric because nwanwa psychiatric ana e fata no because asem ye nwanwa nti yesre busuafo isi ano oso peso yesof nti ye ka na asem na ye nso ye de etu ye hofo e de etu ye mafo memo obi mfa nkonko weti bi a wa hu ne se uwe mu a untimi mfim e na de ya kwa ni se obi maame anase obi papa beba be ka se e na oba na waye mi sei yesre awofo no mumfa ntum ba no fo e na wo so a wo hwe men so fetu ho fo wusia ha e na mede mu ebesisha ni so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho catch mami esi anything any meeting e wusia fo be sanso edin hyemu e wa he